Sangkha jakwa somli ani a indo puila yani avangin boruak ahlo hle Isobel Kuhn le apasal John te chuan an fanu Catherine mun hlataka le khazira chu mu andu a ma se kalna tur lir thei awang hle kong chun chu Burma Road ani a chuta chuan Chinese truck driver tlan chak te phar dina an traka chuan dil mai lo chu kongdang a lo ani mei chetan abikin nutan konglai truck phara mi pashiat ngai lo bula chuan chu thilza thak le tlom thak tak ani truck pakhat a lo tlana a phara a chunga a thutlu chuan a zaklu tuk chu a khur thei hialani aril ruin pathian hnena lalpa engwangin nge hetiang din munza thak taka hian min da ti in azota chuta pathian o chuan korin thon khat bungli chang ko thu mangin ron changa khovel tele vantir ko tele mihring te mit mua en noma siamin ka hi ti hi ti chuan a hrethiam ta a har sadma le mual phona te hi pathian in min hremna nilovin khovel ma a ropui na le athil ti theina lan tirna tur alo ni zo kani kan har sadna to te hi pathianin amma ain puan na platform ata na mangthin ani tunhuna hian Isobel Kuhn Missionary zin kong in the arena ti le khabua zia kan ngai thla ho don ani China ikal don ani chuan karuang ipal tlang masaka nga yang karem tingai lovang kanu chuan atita buana makti a ka hau chungin ka thu a kanu chu ka en tloka kanu vek chuan pathian rong bol iduani chuan heta YWCA secretary te nila atok missionary na te chu mi tenan mu niam mangai na lama van duai te le na mu zo lo te tho to kani ati tatlat maya China rama missionary na thok tura ko na kadon thu ka soya wanga kanu chu thinrim le chu tianga min an khum tawak mai chu ani kanu du tak hi kauran mei chapol hrui tu Women's Missionary Society in the Canadian Presbyterian Church President meu ani a afanu missionary atana ka kalchu aphal lo na samai chuni in nasatakin min do dalta ani the first in khom puya J.O. Fraser Lisu namte zinga chanchin thril ma satu nen kanin tonga Fraser anuna chuan mangai na avan duai mel alang lo pathian Ropui na alang zok ani chutiang bokin missionary nula Dorothy Bitlake po kamu a ahlim le anui mel atang chuan missionary na chu mi beidong te na ani lo ti alang chiang hle kanu chu thlem ngai na a lova ka riata wangin kapa koshan upa rinom tak nena ka kala kapa chuan missionary ini chu karem ti ma se cheng khatma in ka puidon lo che pathian rin chan iziranga yang China rama har satna itok ma in heta hian sum le paya pathian rin chan dan zirma saro ati a abeidon thak ka ti hle mai Bible school ka kalanga ya ka zirna atan sum ka mamosi ka pain min puidu boxi lo zan lama Bible school kala chuna in hloma yangai don ta ani chuti lai chon nuladang Marjorie Harrison chanchin alo lang hlol mai Marjorie chu China cultura in pe sumpo khol sa vekto mi hu hang nei thatak mai ani a ma se van duai thak takin China Inland Mission CIM chuan a hrisel na a thatlo ema wangin missionary turatanan nol ani Marjorie chuan atur na hle a ma se pathian hnena atong traya lalpa China kalnana sum ka khol sa hi ka mang theidon ta silova khongain ka aya kal tur tu emo min mu tirla a hnena ka pemayang ti in atong traya heti lai hian nuvalai tak pakhat nen kanin tonga biakina te kan tong trai dun thin ka har satna to mek te po ka hrila ani chau hian min hriat pui ani ma se a hming ka lo hreng to lova apoi ka ti hle mai
he ka thian nu hi Marjorie te na chuan alo vakala ka chanchin te alo varhil vek chu alo ne a ti chuan Marjorie chuan Isobel keima chu kal theidon lo ma ela ka poisa khol sa hi Bible school a izirna atan man kadu ani ati a makati em maya pathian rem ruata kalom boxi Marjorie rei tak alo khol to a hlo tlem te atanga a khol ve trang han man sak chu ka in thiam lo hle a ma se pathian rem ruata ni ti chiang em si a lom takin kapom ta ani Marjorie chuan Moody Bible Institute ta ikalna turle kum khatna atana imamo chu adayang ma se I hole na turle imamo dang te ro chu pathian irin chan angai donani ati a tichon Marjorie chuan Chicago kalna tu ticket min lei sak ngal boka thilmak takani nula patni khopui pakhata om lain hrengai lo ve pakhatin lalpa ka aya kal tur min ko muro ti in atong traya pakhatin lalpa Bible school kalna tur sum min pero ti in katong trai thunga pathianin min lo thun zom ta ani kanu hna Marjorie min sponsor tur thu ka hril chuan kanu chu alom lo le ta hle maya charity sum iringang mo ka fanu hi kuddo ang maya akho sakkarem ti hleinem ati a kamang ang takzit zet ane Bible nu le pa thu oi tur ti ain ziaka ma se pathian min ko na chu nol thiang ani silo tirko te thil ti bungli chang som pakwai na soi anga pathian thu aya mi hring thu ka som hi adik donem ni ti chu kanon pui top mai angai ta ani July thatop ani to a thutluk na siam nan hun atlem to hle chauka a beidong takin ka thu a lalpa hne na lalpa ingtinia ka ti don tun weekend a hian thutluk na ka siam lo chuan nikum lama ka hnangai kha ka thole angai don ani ka ti a pathian o alo thlenga inu hne na khan soinon le ro I apo Moody Bible Institute akal don ti hril ro ati a I chu tlangwal fel tak le khathiam le chung ko khosak thatak atanga chuak ani a kanu chuan ka pasalatana adu thusan ani poin nu puyatan min som to nge a ma se ka tuipui lo ba ka hmanga imiau lo awangin ka chang lo ani ma se kanu chuan I chu angai sang em reng ani ti chuan I apo Moody Bible Institute a chuan kal atum ve nge ti ka rezui ta boka kanu hna chuan nu I apo kumin hian Moody a akal dona sin engwanga ka kalchu phal lo tlak nge ini ka ti a kanu chuan makati hle a I a kal ve don mo ani chuan I kalchu ka rem tiang ma se chaina kallam khachu kalarem ti chuang lovania atita a pathianin kong aron hongta ma se annuwa I chu seminary a kalta zoka Moody a chuan kal le talovani kanu phalna ka muta boka kalim hle maya ma se institute a chuan in hlo chunga le khazir atheyam ti hriat angaya telegram thomnan an address ka hrebok silo beidong taka chauka doka na ka thutlain ka thutna hnuaya magazine hlui chu ka phor chuaka chir tumpo nilova ka thaile lai chuan chu magazine nunga address in chek chu ka hmuwa ka phuzuk maya Mr. and Mrs. Isaac Page have been transferred to the Chicago area. Isaac Page, Daddy Page, chu kan chung ko thian hlui kum ko liam ta a China a missionary turakal ta khani a Chicago a anlo omrang chuni in arang takin telegram chu ka thona Moody Bible Institute ta mani in chom chopa zirthei ani ti in dar kartlem te nuwa channa alo thlenga theye Employment Bureau po an neyalom kan hmu che kan beise from Isaac Page ti in kaltura ka in peifel vekto nuwa setanan amman rodang aron thole a kapa chu thu buai khir taka an nuk lut hlau maya
doctor thik thu chiaten do tinan heka lungin ta ne mo poisa tam tak choi emo angai don ani kapa chuan sum khol sa anei lo awangin kanu chuan nang chau hi kan chung ko in nga na ini a he tiang hun har sa a hian ikal don mo min ti a he har sak na hmuna hian pathian chau lo chu rin chan tur ka nei lo ka kalni alo thlenga ka kalni hi kota kapa in lan ni ne na in rual chi ani sigei go pan turin ticket ka hum ran to a ma se he text ka pen nu chuan ei tur leina ka nei to lovang mosia po in ni somli cho ngeya ke po in ni thum chu ka nei thei emang chu ti in ka in nem chopa Moody Bible Institute ta ka lu velle athakhatna boarding fee pek lo ka ngai dom ti ero ka lo shen mi lo ani ma se pathian chu atha in arin omani Seattle long chawna hmuna J.O. Fraser Missionary ming thang chu tha turin ka kala Fraser chuan Miss Miller account patni kaneya pakhat chu keima mi malta ani a pakhat chu lalpa ta na ka man turani America ka chu san ma hian lalpa ta na ka da hi manzo ka du a dollar tlem te abanga i mang tangkai thiangem ati a hei hi pathian ne na tanga thil pek ka don masak ber ani lom takin ka dong ta a kota kapa in lan na ni ani a ril ruwa ha ngei mai jingdar som le achan ve phone alo ri a kapa chuan lalpa chu fakin omro se thiamin chantir ta aron ti a pathian chuan a hun taka kapa achan him ani chonolama Seattle panin kan chuak ta a kanu chu atrap patrapa kafanu ti in min komol mola hei hi kanu ne na kanin mu nung berturani ti kan resi lo kumsang khajako somni le paliral ma in kanu chu zainga in damdo in aluta athita ani ma se athi ma in na thian nu ne na le kha aziaka kadam lai hun tha zong ko shana mei chepol hroi tu ni in na satakin ka thoka ma se chung zong chu bu pol le fawai ang mai an lo ni ka fanu Isobel hian thil thazok athangani kadam chuak le ani ngai chuan arang ka chak le tang karwa ang thil hluzok ka khol tong ti in pathian in kanu thinlung po kha alo min vekalo ni sikei go ka thlenga har satna thar ka tong zui ngala Moody Bible Institute ta chuan zirlai thar far stram te chu na thoka in lo an lo phal lova kamang ang tahle maya thomnolum ka nei lova sikei go khuwa avot si na ka tholo chuan ka tan ti ngai na om donin ka hello ani nikhat chu daily page Isaac page kha alo kala Isobel ko thala local ro ati a benga min shuaya manager nena chuan hei hi Miss Isobel Miller ani a amingin account hon sakla he dollar za hi da lut ngal ro ati a khati hun lai khan dollar za chu sum tam takani makka tilu tuka chong ngai na po ka shelo daily page chuan kum tam takliam ta a khan ipa in kan chung ko min puina sa thina hei hi rulle na tlem te ni hi ati a hei hi kum som ni ral nuwa daily page chu ka zot chiang le a ani chuan nui chungin khami tum khan ro kan khoma ni lo kan account na mi kan ti ruwa ka vekani kha itan rin na anun ala har si a keini tan kha chuan rin na anun kha kan ti than ani a kan thiam to zo ka ni ati mi in pezo tak an vani em Moody Institute ta chuan hun alo kal zela na thomin phalsak nuwa chuan dorlian pakhata waitress na ka hmu a ma se customer pa ngai ta na nilo na thok tu te cho e na a employees restaurant a ka thok ani ka na chu chiahlo te chiahlo le chong ani ber he na hi a ha thlakin atlom thlak le a uniform hlui lian pui adara tanga oi thade nup te ha ka ngaya kan lam dan chu fiam thu atling hialani coffee a creamer ain dai lo wangin
waitress te anin chu buai reng thina voi khat phei chu order kada har dewa wangin manager chuan min pet hial ani nipui lai ani a khua alumina uap hle a chaukarim chetak kara na ka thoka ka chaw hle maya coffee bell lian pui atanga coffee kalak lain kalu a haya katludonin ka in ria a katluk chuan tuisovin min buak don si a lalpa he tep hi ka off man ma lo chu min pui ram ro ti in karil ru in pathian ka awa lalpa ngei chu ka hnunga adinga akutin ka dar aron khoi ni mai hian ka ria a electric man ang mai hian ka taksa chu chakna in akhat ngala kalu haya re ngal veka ka thlok ni mai hian ka in ria a khamun rim chetak le sheom taka khan pathian kut chak ropui tak ka chang ani na ha thak le ngoi hnung tak thok ni ma ila pathian awang chuan ka hlim em thina ka hlim na chu ka mela alo lang chua ka ni nge yang chu dor nei tunu chuan ni khat chu ka hne na ti hian min zo ta tu chi ange moi ni le heta thok tu ma an hlim ngai lo nang chu inui reng theya enge I hlim na thuru ti in min zo ta kei chuan lali suwa chanchin ka hrila chunu chuan mana chuan Isua chu ka ring thina ma se he tiang hmuna hi chuan rin na von nun a har emani ati a ma se kei mitlom tak nun atang hian Isua eng a mu a lalpa hne na akir le a zan lama Bible school a ainziak lut ve ta hial ani na noi hnung le sheom ber po hi pathian chuan ama in puana platform atan alo mang thei reng alo ne sigego a Moody Bible Institute a chuan zirlai sang khat vel kan oma ma se makati em chu chung mi sang khat zinga mi za chovin aramdanga missionary foreign missionary ni antum ani hriat thiam har kati hle maya Isu Krista rongbol tura in pe ni si engwanga mitlem te chau pathian ram ti zau tura anin pek le chuti lai chuan student volunteer band president chuan thusoi turin min soma ka thupuya tan chuan zirlai te hian Bible chiar le tong try kan tha thamang ti a hlau class a Bible chiar hian nitin pathian polna athak theilo ti hi ani zirlai dang te na chuan nitin darkar khattal pathian tan ka hun ka mangzi ang ti thuthung in tiamna ka siam puya atira chuan mi pakua chovenan ming an saina ma se anua an lo pung ve ta zela heta ming sain tu zinga pakhat chu anua kapasal lo ni ta John B Kuhn hi ani nitin darkar khat hun nei chu alo har sa hle maya zingda rukle achan vea na katana ngaya karum mei ti har kalausi engtin nge kati ang o ti in ka ngai tu na sa hle maya mun phia da na ka muta a ti chuan ni tin zing kara mun phia le bolhlobom kara bolhlobom bucket chunga thu in lalpanen hun hlutak kan mang thin ta ane zan khat chu junior to senior party in thla na awm do na kei chu tong trai na hun mang tur le lem chana grandma lema chang tura ruat kani a ma se na ka thotla ya wangin ka chaw ema zanria ei turin ka tlai te bok zanria tui tak ei turin ka kal don nge zanria thulin pathian hne na hun ka mang zok don ka in kha bui hle maya choi dar ri a thiante an tlan khoma ka khumbula thing thi in trap chungin lalpa nangma ka thlang che kati a pathianin minron ompui nga la ka chawna zong zonga bova thamon na le chakna in ka khatta a chu mai ne lovin ka thu soitur zong te chu pathianin min hriat tir vekane party a ka thu soi chuan mi thin lung a hne ema kumsom ni nuwa po mi in an la soi zui hial ane October sangkha jakwa som ni le pariata China panin longa kan chuanga missionary senior root pectionin min khil chu kala thereng nula te u China in thlen huna in ni na chelai ber aron lang chua kang
ati a thu soi chu mak ka ti hle maya ke ni zong nula fel tak kan ni alom ka ti ril ru ma se China kan thlen nuwa adik sia ka he chuak ta ani China ka thlen chuan be sei lo thil tam tak ka to ka in thierna ekin pa ngai a om lova uiten an ei fai mai thin ani hei hian ka lua ka ti chuak tlat thin tin khuma le in chunga khumfa le uihli atam ema tam tak anni chotui lo le mak tak tak kan eyanga ya voi khat chu vok sa thau li ran ron chopa ka ten lutuk chu ka luak lo chau ane heng har satna te hian ka thin lunga ma ni in khonga ina le ma ni masial na aron kai thova lalpa bol lo ti kha kan ni na dik takalo ni ti in ka trapta ane John Kuhn ero chuan engma hreom ati velo sathau hlir chopani tumpo khan John chuan ka beng bula sap tongin anei tu nu ina mu lo hlanin do kan nuaya uihne na khan pe mai ro ti in min hril ruwa John chuan tuiti takina eya ke chuan uihne na ka peruzal zala ma se pathianin ka thinlung min thak danglam sak nuwa chuan chung vok thau tengei po chu tuiti takin ka eive theita ane J.O. Fraser Lisu Missionary thu soi ka riat khan Lisu namte zinga rongbol ka chak tatlata Mr. Fraser ero chuan mei chetan Lisu rama rongbol har sat ema wangin mi adu sak pui vaklo ane ti chuan John Kuhn nen chuan kanin nei ta kan pani chuan Yunnan province nam hnuai hnung zinga rongbol turin ruat kan ni ma se Fraser chuan kan Chinese tong thiam te ari ralmai a hlawa wangin le ka hriselna angai tu awangin Lisu rama chuan mintir du lok lova kumsom chung zet kan ngak ani he kumsom chung hian Chinese nam Muslim tamna yongping khua zinga rong kan bola ma se ra a chualo hle ani beidong takin lalpa hnena lalpa I man ruaka nilawani po in apoilo midang mangla ma se he mi te hi chandamin omro se ti in katong traya August sang khazakwa somthum le pathum ani John zinbo hlanin yongping lui alian thuta bungrua kan thirna lama chuan naw ka chiata John alo ho chuan pathianin ti chan anei nge yang ati chumi hnu loka chuan Fraser nena tangin le kha alo thlenga Lisu rama missionary nu pa in then leila le elin kuk te ai o tu tur an mamo thu aron soya naw kan chiat chan chu kan hrethiam ta ani no se nen chun Lisu ram hun hla le har sataka khan kan kal thei don lova ma se kan fanu kumni mi katrin ero chu hruai a har sa don lo ani Lisu ram chu ahmun amoi ema tlang moi tak takina hual vela ma sen nun ngoi hnung hle Lisu cho vai mim chum min chu atui lo hle cho me awang em bok ane mau in chete kan khosa do ka na om lova chuata cho kan 18 voi khat phei chu chuata kan ei la in uin kan cho me sa chu min ei sak tre pa Lisu pa Lucia sa chuan ui mei chu ake artuina rabbeta ngoi rengin cho ai chun zom miel mai ani Lisu ram chu physical hardship but spiritual luxury tak sa hre omna ma se tharau lama nomna ani bera nammo le re thei tak ni ma se chanchin tha an don vele an nun ain thak chak ema zai pol moi tak kan nei thei ngal ani Lisu rama kan om hnu loka erysipelas vun nat na hlau tak mai ka veya John chu barmarama azin bolai ani biak po thei ani lo kadam lo chu ka khosi ka sang hle ka chaw tiala Lisu pa job chon min ngai tu hle ni khat chu mi po hril chuang lovin job chuan ni ruk kal ngai na mun poshan khua nurse Kathleen Davis te ko turin atlan chuak ta job chu atlan chak lutuka ake apil phung
ani ni rukal tur chun ni lia athenga ma se nars tenen an lo thlen meu chuan kar ni lai aliam man ani ka chaw to hle a in bual po ka in bual thei to lo lisu nu homei chuan in bual tir ngel min tuma ma se athiam lo wangin tuilumin min zu ta a nars te lo thlen chuan khum chete a kamu a kadin mun athalo ang reng hle ani nurse katlin le lisu pa job te zara erisipelas natna atangin kanam chuak le theita a maser Fraser soilok angin lisu tlangaram khovot le mun harsa hi kataksa hi anatlin meulo chu ani thlasom le ka zon chuanga in ka om le ta a mase pathian hian chan nei lovin thil atingai lo ani kum sang khazakwa somthum le paruk march thla khan farlo mangturin america kan ho a hunlim om tak kan manga mase august sang khazakwa somthum le pasari a china pana kan kirle don chuan thil mak tak mai athenga kaltura kan chungte nen po kanin mangtha a kanin thla feldiam to nu zandar somvela phone aron ri a CIM secretary Mr. Wilcox sachuan Japan le China inkara indona achuaka mission chuan tu ma kal aphal ri lo aron ti a John chuan pom maya ma se ke yero chukalung oilo hle maya kan kalna tur chu South China ani a indona chu North China lama dai alom kan tlang thei mang kati a kan no pa chuan kanin nial dewa ma se John chuan lalpa iron thotang ati a chumi sana kan Bible chir chu Psalm number som ko le pakhat na ani i kong tin renga hum him tur chi in i chung thua zong van tir ko te chu thua pedom si a ti hi John a point base na halo nei thar le a Mr. Wilcox su bia a Wilcox sapo chuan ke po chu tiang chi chu ka ngai dan ani Dr. Glover kan director kalo bele ange ati a zinga channa alo thlenga karem ti ti hi ti chuan beidon trap to nuwa ne na nen kan chuak ta ani Hong Kong kan thlen chuan lungai na nasatakin min muaka kan fanu katrin chu kan bula kunming skula kalmai tura kan ngai lain mission lam chuan chefua North China lama akal turani ti thupek an ron thona nutan chuan fanu kumruk mi lek mun hlatak le ralmuang lo lama thon liam chu thil har satakane katrap maya ka chau pha hial ani John chuan zana kotlera min ruai chuaka min thamona tum hle a chuti lai chuan pathian o alo thlenga Isobel ilungai na hi tok to e indom kun reng hian omzia anei lo I fanutan a thalova I pasaltan a hre oma nangma tan a poi bok I puan ven soi chingla sipai angin omro hetiang hi voi tam takila tok don iril ru khathil danga midang tan puinan mangjok ro ti in khamini atang khan in thren na chu pathian ne na ka hlana lungai na aya midang tan pui ka thang ta zo ane kunming kan thlen chuan Fraser ne na tangin thu lo thleng le a posana in omriang lisu rama chuan atul huna chau injin thin don nia ti in kalunga oilo le hle maya karil ru ana hle bokane lisu mi te hi ka mangaya anjinga chen ka chak em bok ma se tongtrain pathian ne na ka thena Zephania bung thum thu mangin pathianin min changa chumi huna chuan ka hruai khomang cheu ti hi he thutiam hi ka ring tlat ani thani nu leka lisu rama har satna awma wangin Fraser ngei chuan lekha aron thona ok fleta han chho ula tha enga moti chung chu han omro u ti in ruma katlan luta kongkhar ka kala kalam kol ta chiam maya pathianin hruai khom le min tiamalom ti in kalom ema heta hian a hnuwa kanom hlen ta rengani September sang hajako somthum le pariata Fraser chu malaria wangin athia tichuan keini nu pa chu lisu rama ho tu ber kan lo ni ta ani
sang kha zakwa somli le patni alo her chuaka hemi kum hi ka tan chuan thim cha mup kum ani indo pui patni na anasa zuala Japanese ho an ron hnai zela harsana chi rang min ron tlak buak ta ani John chu superintendent conference a chungking lama akala kum sang kha zakwa somli le patni chung hun tam jok chu kan om hrang ani Japanese hovin Jefu school an lak saka Catherine chanchin engma kan rethei to lo engtin nge a om athi nge adam ti po riat ani lo Mars tha a ka ha aron na a ana em maya Lisu rama dentist an om lo awangin Kunming province top le lam dai pan angaya John a om lo lai ani a Lucia shan min hruaya Lucius chu atong du hle a kong tluanin a ti a Lisu namzia le tong tam tak min zirtir pa zel boka Kunming panturin Burma rota Chinese truck chetaka chuan angaya hlawom takane mase pathianin min puya Flying Tiger American Airman patni in Ankara min phurta ane jingdarlia ka tong trai lain Genesis mung somni pariat chang som panga ka chiara tin ngai te inhna ka oma ikalna apianga ka veng zelang chia herama hian ka hruai kir le ang che Lucia sachuan a hiat vele lalpa chu fakin nomro se a hruai kir le don che ani chu ati a keichon parmaro ta kan himna tur chau emo kati a Lucia sero chuan Lisu rama kan kir le tur thu a rethiam dai thung ane Kunming kan thlena kan hanin entir chuan ka hanat chan chu obsessed tut alo nei a kataksa puma tur poison alo dar man to a dentist in a mu vele darkar somni pali in lo tlaila chu ithi manang ati hialane pathianena hun taka min hruai thlengane Kunminga chuan Iwa Chinese nula fel tak katonga Iwa chu arin omena taima ema mana rela ka chuan lain mi pasual takin min khoi atuma min ron hnai chuan rel ket ngoya ka zuang lu tang katia atlang cheta ani ti in achanchin asoya kum sang kha chakwa sumli le patni April tha khan Japanese hovin Lasio Burma anla a Burma road chu ahim talo John chu missionary nang ta hil turin azin kuala Japanese ho chuan poshan anron boma mitam tak anthia John po athiamo kan ti man hiala ma se me ni kwa John chu him takin aron thengle ani ma se British consul chuan mei chiale no pangjong zong mun hima tlan chiat vektur ani ti in thu pek achuata a Japanese ho anron nai zela John chu alazin bo boxi pathian corona ma se pathian re tlat mai consulin anorna sat ema wangin mei ni som pasari sang khat zakwa somli le patni a chuan P Harrisoni Carly le Evatenen chuan Royal Air Force convoy zuin chengtu lampanin kan tlan cheta ani Chinese nula Iwa chu huai ve arem lo viau na in Royal Air Force captain chuan Iwa trap amu chuan akhongaya atere we mai lo chuang vero se atita a nisari le zanruk chung truck nunga tire le typewriter chunga mu in kan tlan cheta ani truck nunga ka mutlain Lucia sathu sei kha ka he chuaka lalpan a hruai kir le don che tuna chuan Lisu ram le ka pasal chu sanin marlam panin kan tlan chemek ani si a pathian thutiam kha atheng dikangem le ole thlir tu le ngai thatu du tak helai chena hian Isobel Kuhn chanchin kan ngai thlak mek chu kan ti to pri ngaya kan next video a achun zomna kanon ti chuak le vat don ani he missionary te nu pa chanchin hi angai nom tak zeta an chanchin ziana bu cha tak mai hi awaya ngai thlak thei acha kom hle ma se video tan chona thui ema wangin kimlo takin kan hanlor khom den chau ani athuin hu fu vak lo te po om mai the lor khom ani na min lo riat sak ram don nia tin mizo tonga hian mutui mangtha jing tho nuam
ตุกชัวนวมตีขายคอมนัทตักไม่ซาพวินกูดบายอันเตียงเดียวฮีกันในเวทว่าจุมีตรงกำจูกันมังเงอันนี้พดไม่อุเล